guys, jumpa lagi di channel Sinta Vlog. Kali ini aku lagi ada di Betawi Online Gallery, pusat oleh-oleh Jakarta nih. Kita lihat, wow, banyak sekali ondel-ondel nih di sini nih teman-teman. Yuk kita lihat lebih dekat yuk. Nih ondel-ondelnya nih. Tuh, ada yang kecil juga nih ondel-ondelnya nih di sini nih. Tuh, banyak di sini nih teman-teman yang mau beli ondel-ondel buat oleh-oleh, boleh silakan. Tuh, Betawi Online Gallery, pusat oleh-oleh khas Jakarta. Oke guys, sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sinta Vlog. Dadah.